Kumshi benta ban kentiu ya kakam jong kai perthei. Bat kayo kami ujam kisam lah po kajela. Kam Meghalaya Aero and Adventure Sports Association. Chian ka sapanlong ka jing kop herau hau ne ka para motoring championship. Haswa ka championship kamasa kan pelong shwa ka jing aji hikai ne ka training kaman sedang nadu ka sau tarik no pra nakam ta gitu bakwa banishi benta hak te ka jing lekai. Haba pentip ikane ubadas menong klau ubreu presiden kamasa uletu baka association kali banjit ikikato kane kijaka kibabiang ban pelong ka bakum kini kijajing lekai bakan tu panong jrong rap leng laitlum bat kiwe kumta udah kemilin tiru baka sarkar kan yarap lem ka association kanang malak ban kentiu kane ka kamni lekai bat baka jelaru kan kiu hakaliang ka kamjung okai perthei Jingkua jumlah untuk kiwat nakhat itu perlu menabar bagi pilots kiwan sini Meghalaya dengan ilam kai ki sorasi sih ki perlu kiwan kai sini ki orang lagi sih kai ki cakap ngapit ki cakapnya pi kalau very perfect nam taka paragliding ki sebenarnya film sedang benda no ini ki sport ni ko Meghalaya yang pi ingin nyarap pi nak kalian kai kalau kalian ke training any part jumlah itu paragliding yang tam nyarap it was 2.5 years ago Asnam sedang mencuakan nang tap pada sedang membuat Facebook pilot pada untuk Meghalaya di kena kasih rejom bentar nang tani sawan ni kendu di kena kendu itu jobil ini sedang ya keren ini sedang kendu susu itu di bahasa yang ni pegang amtah ni sedang melakukan tim ini promote activity adventure sports aero sports for Meghalaya dia kapal mata ni perkat benda tangkap paragliding nang di sini pengila benda ki ballooning bila benda ki skydiving ki hang gliding itu interter ki sports pada ki aero sports ni tentang ikut ban promote ikini ki jingla kaya ko Meghalaya ni di sisi na kalawan ki paragliding ki aero sports ta kemat tourism automatically kalang ki susu deh tentang kum ki jaka kum ki nongjrong ibri kum ju hamlet han situ yang keempat dah paunam. Jadi jinglet jungi kalau long viral ibri mentabak kai kuat melik senang jerong. Jika nong jaka pengilek ni sedang ban flying sedang ban hair tu jaka. Takut tu automatically ke tourism juga tu area kalau demand ke kalau dia. Dia macam nak kibiang ki senang buat kita lakukan ini. Alih se orang pek jaka jungi. Ki jaka komisi ko maulendap dingi situ ruk kibiang hagi jaka ban paragliding. Te kan yarap sibun kan kili ki khna kam dan jam ki kwa one training ni yarap ki nam ta training te rasa ski adap kini ki course ki training courses ki ala ban kamai ya ka jak to ban injala ka to kan ha ka ju ka por ha ka snong jong itu ki khna snong ban ka to snong ile ek ni paragliding kam automatically tourism ko to area ka lakio kan ikum kini manta kili ki ba ese ta ka daw lang ngaru ngadon lang dekat baki ban kiu ya ka sport ko jaka yang ijan health dilembah kan ni ka jingdon kan ni ka press conference kami pila itu igini ki pilot kini automatically kila ala ban kiu nang ni sedian kan sports lada ko kasnong ki itu ala ban kontak igini kila ban ki sports kila kini kila diving river diving scuba diving ibun ki jet sports baki ju ya dia kunta long tapi la ban paunang ni kini rukila kiu ke jaka yang ki I said this East Janjeh is really beautiful ibun ki jaka ko betana ki Garo Hills ibun ki jaka betana ti hakata kan ngurib ni yang kan ban kan kiu ya ka tourism lembaki sports itu ni kani ka message ni aya ka government dan yarap lam ni nang mapunta kan kiu ya ka imnak sa lang di beri ka menjelai ni Antara yang pelong saya ke Reki, karena banpet yang kita ki Said dan select. Number 2 ke training. How December South Tarik. Nang tak pada how banai ba hajar afu katu yang ke championship ni kuat kan pelong. Di hang tak kan pelong kan sa pau nam ha kan ka state. Hang tam nam tak kan championship nama balik katu kan penkiu ya ka sports jongi. Di kan ka sports jongi pada paragliding kan long recognized by the Aero Club of India. Siapa kalau recognize itu kamu nilai lah benda championships. Ibana kau long international championship, national championship entah tetap. Among will be in the limelight of the UK.